What's good YouTube? It's your boy Dibong Sumrapono Tano Batim. Linomkomo nombandelo likhuba liyaphela intwana yaseFiona 69 Studios. CEO way manager. Ngumxhosa wakwaXhosa ongeloXhosa yifa understand isixhosa astoliko. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. About it. Yeah. And you have been doing namhlanje ngihamba le. Bazos introduce again. Yeah. Bing. Hey, guys, it's your man, SK, the one and only. It's your man. What do you mean by It's that? your man. Comment man. Focus. It's your man. Comment. Not boy. Hey you, Sibusiso, ayoba fethu. Sibusiso. Ekseba fethu, yangikhila ke lo. Dango ana intro bafethu. Okay. Namhlanje senza prank calls. Prank calls. We are pranking. Siyaprenga. Girlfriends ezabo. Mina ngichatile. Don't prank my. Hey, Bana. I'm married. We don't prank mine. Okay, let's get to it, Mapangeni. A few moments later. Hello, sikunjani? Yaphila khona kunjani? Ndiyaphila now. Sihleli ne-boyfriend yakho apha and sibethile. Ditheni? Sihleli nomuntu wakho apha Ongubani? and sibethile. Cela unimamele ndiqiyo. And sibethile. So sibethe 500. Sithe sizofonela abantu bethu then baconfirm amagama ethu. So ngoku sesimfonela wami, ngosifonela wakhe sicela uconfirm igama lakhe. Hello bani? Elo lomuntu wakho esihleli naye apha. Ngubani qala nini? Ayihambi ingxaki sibhejile apha. If sikunikeza iclue uzowenza ukuthi awine. So nama ndifuna ukuthi awine. So wena confirm igama lomuntu wakho. Ayike uconjini. Oh yakhe. Kanti uzumchaza ke tata. Sicela wenze fast. Ngithena nabani qala? If ndikunikeza ndicela igama lami ngenzeka ukuthi ukwazi ukugesa ukuthi okay. Or nabantu abaninzi why izobuza ukuthi Hayibo. okay, xa yi-1 ke Kama niyandipranka ne? asiprank sibethile mna naye. So sikhuphe 500. Hayi yakusisa wena. Siyakucela serious. Uzobe sefonela ngefoni yakhe right. Ungowaphi ke wena ke? Sivumela i-rules zithi asikunikezi clue. Asizixeli thina amagama ethu, asikunikezi ne-clue yokuthi ndiubani waphi. So wena sicela utsho. Bethuna. Kusikho. Oh, okay, bye. Sikho igama lakhe. Umyeke. Iyaziqhosha. Izigama lakhe lo mntu. Ufonele lo. Uyasiqela lo. Uyibo. Uyasiqela lo futhi. Awukho yi-1 ba 100. Ubonile. Qaqasela. Umntana lo sibaninzi kuye lo engiqela bafuna uconfirm igama lami. Oh my God. Umntwana le.
Yo. Okay. Sifonela le ex yakho. Sithi ufuna love back. Yeah, sizothi sithi ubushow ka don't mix the fix it. Yeah, mix the fix it. Yeah. Oh, let's fix it. Let's fix it. Yeah. Kakasela. Go, where's the phone? Hey, manje yakakasela ngemfiniso. Kakaka. Nakuzokumfonela ngisho. They broke. Block WhatsApp kuphela or na uma calls. Wait. Fonela lo. Fonela lo. Singa. Alikhona. Alikho. Alikwe. Sa exist wele nami. No. Fonela lo. Usila yole. Ukuhle. Geze likhulu. It's ringing. Hello. Hello. Uyaphila okuhle? Yaphila njani? Ndiyaphila nami. Siyakufonela singaba kwa let's fix it. Sihleli nomuntu othi wayengumuntu wakho apha. So kule show siya sifone xa ngabe ethi lo muntu ufuna niphinde nibuyelane. So sihleli no Skokele Balazo ngabe uyamazi. Oh boy, drop. Ay. Asibuyeleni nguye. Habe. No, seyiblockile wale number. Let's hope uzoyibamba ke this time. Azuyibamba. Akasayibambi ke. Awukhonahali shem. You have reached the voice. Yo. Ngenye number. Hayi, Hayi kunzima. siyazama kuzameki. Yala. Hayi. Kubi. Hey, wanyiwa. Wanyiwa impela. Nimen place ama order na i-pro drink. Nanga call back. Kompilo, kom. Okay. Tukamba. Lokugqibela asifonele naqala sobuyela kuyo. Ushakazula igama lakho. Kanjani angalazi? Kanjani? Gqibela ngisix Thola umuntu wapi igama lamazulu. 68. Ewe yiyo le. Silumnena. Okay. Idiot. Hello. Hello? Ngabe ndithetha noKamva? Okay, Kamva. Sihleli ne-boyfriend yakho apha sibethile 500. Ukuze ayiwine sizothanda ukuthi usiconfirmele igama lakhe ukuthi ngabe ubani. Yeah, besicela uthi ukuthi ingabe ubani lo sihleli nayo. Yala bangiqala. Asukwazi ukuxelela ingxaki. If ngenda kuxelela uzoba neclue yokuthi ubani nesihleli naye. Mina ndiyifriend yakhe. Ndiyifriend yakhe. That's the only information I can share right now.
ndihleli ne-boyfriend yakho. Lo muntu esihleli naye uthi i-boyfriend yakho. So sibethile 500. Usho ukuthi nguye yedwa ojola nawe. So sabheja ke 500. So sicela uconfirm igama lakhe ukuthi ubani. Inxaki uzoba ne-clue uba ngeke ndatsho indawo endihlala kuyo. Angeke ngikwazi. Inxaki nayo iyenzile emntwini wami. So ke ngoku lithem lakhe and nasemntwini wami akazichazanga ukuthi uhlalaphi ungubani. So silandele ezi rules nawe ke sicela utsho. Oh, okay. Bye-bye ke. Siyambongela. Uzoxelela kancancazeli. Umntwana phezulu. Yo. Hayi boy. But confirmile ke. Unlock. Strong umntwana. Tena mehlo ami yellow. Ngathi yellow or oil light. Le light. Akiwe wona. Yo, ayimani. Uni. Make it quick. Where ile namba kunatha uyithola. Hello. Siyathuthuzela apha siyathuliza ngoku besicela uconfirm igama lakhe yo. Ndithi i-boyfriend yakhe iyakala apha icivana uba wena uyayitshitela so sicela uconfirm igama lakhe. Igama likabani na? Le boyfriend yakho lesihleli nayo apha. Engubani na? Kanti nama-boyfriend angaphi? Sandaxakwa sana. Ayingaphi if iyi-one. Okay, cela ubize igama layo ke. Uruxelele nje. Hayi ubize igama lakho masekuqaleni. Hayi uthi ndiyakubhanqa ke ngoku. Ungibhanqile mos. Andikubhanqi. Siyakucela please. Omnye umntana uyakhala apha. Yadlala man ngiyangikhila. Oh, okay. Bendibuza ngubani ke? Thina sihlalanga naye ke apha usezoyixoxa ke leyo. Oh, okay. Hayi bye. Maybe uzokufonela. Okay. I go show I W sub. The gang. If I've got subscribe the button. Sure. Press the bell to Like. cling when you upload. Comment. Share. Comment low Jonas. No wonder what. So reveal the truth. But more than both. Wabafana. Nenze njalo ne.
siyanithanda niyo. If niyabukela niyayishare video sizoqhubeka sinenzela ama content. Sizoqhubeka sinenzela content. Yama prank calls. Spanish says Ispan yabo. Or comment apho, comment below uthi ucela uprank sipprankele intombi yakho ufuna ukubona ukuthi wedwa na. Sizo inbox athi. Yabo. and we call her Yeah. as if intombi yakho Sibona ukuthi loyal na. It's some sort of loyalty test. Do the most. Like, share, comment, subscribe, share a video. Mawuqobo ubukela, mawuthole nje indawo emnandi, ucommente lapho uthi yo isibithi. Hey, vela ekamereni bakubone. kuyankill Nabantu abanga Jonas wakwabani Yohani. Shumane. Okay, ningalibali ke ukwenza kanjalo. Ninistabisa ukuthi nifuna content enjani next time. Manjola nemali Guys, come on. soze nishitene soze nifebene soze thintini yohlezi nami indaba zothanda Uyaqoka kavunywa. Okay, Shapine, thank you for watching. If you made it this far, comment up, you watch it till the end. guys, don't forget to press that bell so when we upload you get ding ding Notification. City, what they call it, it's a notification button. I'll get a subscriber, click on the notification button. Athi no chase please subscribe Share. Enjoy. Snake.